wethu othembekileyo, wena uyisiqalo sakho konke, wena uyimpilo yethu, wena uyisiphetho sakho konke. Siyabonga ekseni uNkulunkulu wethu ongcwele that we can come before you, uNkulunkulu wethu ongcwele, in confidence as our Father, uNkulunkulu wethu, knowing ukuthi indlebe yakho Baba ongcwele ilalela ukukhala kwethu, elithi izwi lakho singakakhuleki, wena Nkosi uyasizwa. Baba wethu onamandla wonke, ngoba uNkulunkulu onamacebo amahle ngathi, akuwona amacebo okusibulala kodwa ukusiphumelelisa nethemba. uNkulunkulu wethu ongcwele, siza kuwe ekseni ngethemba lokuthi lithe izwi lakho uNkulunkulu wethu, bathatha isinqumo babhekisa amehlo abo phezulu, ubuso babo bakhanya, abasoze bayibona injabuliso. uNkulunkulu wethu ongcwele, siza kuwe uNkulunkulu wethu in confidence of your word, ukuthi wena uNkulunkulu orestore uNkulunkulu wethu zonke izinto ezadliwe isitha. Mase uthembisa uNkulunkulu wethu nokubuyisela neminyaka uNkulunkulu wethu ongcwele isithe esadla ngayo. Baba wethu onamandla, bese lithi izwi lakho abantu bakho abasoze bajabhiswa. Ekseni ke siza kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu ongenanjabiso ongenankohliso, siza ngeqiniso. Baba wethu onamandla wonke, abantwana bakho Baba ongcwele sebethululile inhliziyo zabo, uNkulunkulu wethu ongcwele beyithululela kuwe, uNkulunkulu wethu ongcwele, ngoba bethembile leyo nto yokuthi wena oqala umsebenzi omuhle uzowufeza. Baba wethu onamandla, Baba, I pray this morning ukuthi you will meet Baba wethu onamandla, each and every one of us at our point of need. uNkulunkulu wethu ongcwele, abanye babhalanga uNkulunkulu wethu ongcwele, kodwa ngiyathandaza ukuthi bahlangabeze ekudingeni kwabo ekseni. Abanye Nkosi banezinto engakhulumeki, uNkulunkulu wethu ongcwele, ngiyathandaza Baba ukuthi bakusihlangabeze ekseni Baba wethu ongcwele ekudingeni kwethu. Baba wethu uNkulunkulu othembekile, Baba wethu ongcwele, siyakwazi sikubonile ukuthi uyama nabantu bakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba ongcwele, ngiyathandaza ekseni Baba wethu onamandla ukuthi bahlangabeze abantwana bakho nalabo sebelahlekelwe ithemba. Baba wethu ongcwele, ngithandazela ukuthi bamangaze Baba wethu onamandla wonke, ubanikeze ubufakazi bokuthi ukhona uNkulunkulu oma nabantu bakhe, ukhona uNkulunkulu owenza izinto ezingenzeki kubantu, ukhona uNkulunkulu othembekileyo, uNkulunkulu omiyo njalo. Baba wethu onamandla wonke, uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga Baba wethu onamandla ukuthi masihlangana ngonyaka ozayo uNkulunkulu wethu ongcwele, abantwana bakho Baba wethu onamandla bophatha icule elisha Baba wethu onamandla ngomsebenzi omkhulu owenzile. Baba wethu ongcwele, siyabonga Baba, udumo lonke ekseni silunikeza wena ngoKristu Jesu Inkosi. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu moderator. Sesilungisisiwe ngokukholwa, sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Okungaye sinokungena ngokukholwa kulo musa esimi kuwo. Siyazibonga ekwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu. Kepha akusikho lokho kuphela, kodwa sizibonga nangezinhlupheko ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela. Ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka. Ukuqiniseka kuveza ithemba. Ithemba alijabhisi.
ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe ezinhliziyweni zethu ngomoya ongcwele esimuphiweyo. Ngokuba sisebuthakathaka uKristu wafela abangamesabi uNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo. Ngokuba cishe kungenzeki ukuba umuntu afele olungileyo. Kodwa mhlawumbe kungase kube khona ongaba nesibindi sokufela omuhle. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Ngakho kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe, siyawusindiswa ngaye olakeni. Ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe sise yizitha, ikakhulu siyawusindiswa ngokuphila kwayo sesitholile ukubuyisana. Kepha akusikho lokho kuphela, kodwa sizibonga futhi ngoNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu esesamukeliswa ngaye ukubuyisana. Inkosi mayibusiswe ukufunda kwezwi layo. Amen. Ngizocela ubaba umfundisi uKate Ngema asibusisele izwi. Amen. Ogamali uJesu Simi phambi kohlelo sakho sobukhosi uNkulunkulu ongcwele sizokhothama kuwena uNkulunkulu onomusa. Nanti ilizwi lakho Nkosi, ilizwi elinamandla elisibane ezinyaweni zethu uNkulunkulu elisiphilisayo esiphila ngalo. Ilizwi lakho Nkosi wakhuluma ngalo kwadaleka, wathi kube khona ukukhanya uNkulunkulu kwaba khona. Ilizwi lakho uNkulunkulu ongcwele owabonakaliswa ngalo egameni kaJesu Kristu siyakubonga Nkosi ngalelizwi. Namba abantwana bakho Nkosi nakumama uShangase uNkulunkulu othembekileyo ezakusipha Nkosi umyalezo ovela kuwena uNkulunkulu ongcwele. Siyakubonga uNkulunkulu othembekileyo sesilapha sesithe wathalala uNkulunkulu sizimpilo zethu uNkulunkulu kule nkonzo Jehova namandla. Abantwana bakho kaso abantu bakho Nkosi uNkulunkulu behlile Jehova besuka endaweni ezahlukahlukeneyo, abanye abadonsile uNkulunkulu imimango nemangwana uNkulunkulu ethembekileyo nemithwalo yabo ekuseni sesize kuwena Jehova. Siyazi baba masekubuke kuwena uNkulunkulu ethembekileyo zonke Nkosi inhlupheko ziyadlula Nkosi. Sikhulule babona amandla, khulula abantwana bakho, khulula abantu bakho Nkosi kulesi sikhathi nakulolu suku abavela lapha babona amandla nezifo basuse uNkulunkulu othembele sebuyele emakhaya bephilile. Siyakubonga ngezwi lakho namandla babusisa abantwana bakho noma ungema nomfakando wenu uNkulunkulu othembekayo. Siyakubonga uNkulunkulu okhulume ngabo Jehova namandla. Khuluma Nkosi enhlizweni zethu, khuluma Nkosi empilweni zethu, khuluma Nkosi endweni zethu, khuluma Jehova namandla, khuluma uNkulunkulu othembekayo, khuluma bakungathuli ngoba uNkulunkulu egameni kaJesu Kristu. Siyathoba inkazimulo ingeyakho manje kuze beni nanini. Amen. Uma UCCO ngibona ukukhula ngo-2016 ngangimi kanje phambi komama besililo ngisenapha kwinkonzo kaMasakhaya. Kunezinto engayisho engithe mase ngibheka ngiyalibona ushintsho.
indawo engikuyona ngokwempilo iwa disability ngolwesihlanu uma ngingaphosisi kwakunobaba wakuthiwa undawone mangaphosisi owathi kumele idesk yakwa disability okwangikhombisa ukuthi ama UCC aseyahlonipha abantu abakhubazekile asiningi inkolo lapho othola khona umuntu onokukhubazeka enikezwa iplatform njengoba namuzwa ubaba undawone ethi isikhathi esiningi bayafihlwa bafakwe emva kwezicapha ukuze ihambi zingababoni ngoba bayiziphoqi ngibonga kakhulu ma-UCC ngiyalibona ushintsho lukhona ngike ngafika la ngolwesihlanu ngangifuna nokubuka isetting ngithi kazi uma sekufanele kukhulume mina kobe kunjani hayi ngithemba ngifika ngisaxoxisana nombhali hayi wangitshela ukuthi hayi khululeka yonke into ihlelile ngabona mangena ukuthi hayi uhleliwe ngempela ama-UCC recognize umuntu onokukhubazeka ngibonga kakhulu ke ngalokho uma ke sengena odabeni engilizelwe lona kuthiwa angizoba ufakazi ngaphansi kwesihloko esithi thokoza phakathi ezinhluphekweni sihlalo ombuzo ngithe mangiyifunda lencwadi yabaseRoma 5 verse 1 kuya verse 11 ngabona ukuthi lencwadi hayi uJehova ufuna ngizotshela ibandla ukuthi mkhulu kangakanani empilweni yami ngizofakaza ngalokho ke bazalwane umusa kaNkulunkulu mkhulu kakhulu nokuba izinhlupheko zikhona ziningi kodwa kumele sithokoze sikuzona izinhlupheko ngoba uNkulunkulu unenjongo uNkulunkulu akalenzi iphutha uyakwazi akwenza bazalwane uma ngikhuluma ngezinhlupheko angikhulumi ngento engiyizwe kuxoxwa ngayo noma engiyizwe emsakazweni ngikhuluma ngezinto ezenzeke empilweni yami uJehova azibonakalisile kimina ukuthi mkhulu ingakho ngingenamahloni okukhuluma ngayo yithi uJehova mkhulu ngike ngiyibuze ukuthi kwenzeka kanjani kwakungani ukuthi uJehova kuba bonke ubunzima
engadlula kubona empilweni kodwa namhlanje ngithi ngiyambonga uNkulunkulu izinhlupheko zingenze kakhulu ngasondela kuJehova mhlawumbe ukube angizange ngibhekane nezinhlupheko zempilo ungabe ngikude noJehova bazalwane uma ngisibheka lesi sihloko siyayithinta kakhulu impilo yami lase lishabalele ithemba seqala ukuthi into ethiwa imfundo nami lengekho kube kusanokho ngapha kusanokho ngapha kuthiwa iage ayisavumi ngathi umkhuleko wami wawusumunye usuthi Jehova ngiphe ukuba ngikwazi ukubhala igama lami kobe sekwanele namhlanje ngiyathokoza bazalwane nginokujabula ukuthi uJehova ungithathe lapha ya wangibeka lapha ya ngikubeka kucace ukuthi lapho ngitohoza khona kunabantu ababalela ngaphezulu ka70 abareporta kumina ngiphathise umnyango wezezimali uJehova ukhombisile empilweni yami ukuthi yena ngokohlelo lakhe akanasikhathi uyalazi uhlelo lakhe mina ngithi isikole mina 27 years sekubatshaza kodwa ngoba uJehova unenjongo uyazi uJehova ukuthi kungani wayefuna kwenzeke lokhu ngoba wayefuna ukuthi izwe licace lazi ukuthi unamandla kukho konke ubunzima odlula kubona ungesabi izinhlupheko azingaqelanisi noJehova sondela eduze kwakhe yena uzokulamulela ngizofakaza ngalokho nje bazalwane ukuthi uJehova mkhulu uJehova ubonisekile empilweni yami ukuthi uma uthokoza kuyena noma zikhona izinhlupheko angeke zize zikuzamazamise bazalwane angiyena umuntu oyigagu kakhulu kodwa izothi bengafisi ukuxoxa ngami ngezinto uNkulunkulu angiphumelise kuzona kodwa ngenxa yokuthi sisebenza ngesikhathi omama besililo bayazi ngabaxoxele nami babe nginikeze nje ukuthi ke-hours wonke ukuthi ngikhulume ngakho-ke bazalwane eyami indaba nani ngobuye ngimxoxele ngomxoxela sihlezi kahle phansi siphuze ubisi ngoba ngiphuza itiye iyeza incwadi engisayakha ekhuluma ngokuthi
There is no success and freedom in the world of disabled without struggle. Phakathi ezinhluphekweni asithokoze ngoJehova bazalwane. Inkosi kusise ukufakaza kwezilwane. uNkulunkulu wedwa abathathu ubukhosi Amen. Siyabonga kakhulu baba Ndobeni. Sibonga abekusasho lutho amen. Ibhlungu into esiyenza bazalwane kwabasuke behlela inkonzo ngoba siyesibeka izaba imino mayisikhomba amen. Nami ngobunye abantu ngiyahlambuluka ababeka izaba ukuthi hawo mina bani amen. Kodwa umzalwane owayengithintile wangikhumbuza uhambo lwami noNkulunkulu. Bazalwane kumi ngumamshangase Thoba Mndukweni makushiwo uthi naye wezwa kushiwo ukuthi uqanje ukuthi ubani amagama akhe. Nami uNkulunkulu emuhle kimi amagama ami nje sengeke ngiwabone ngilandela. NguNokuthula uPatience wakwaHlenga mzalwe Mfume ngase ngiganela embuyeni kwaShangase amen. Ngiwesifazane omila uNkulunkulu amthembe ngeinhlupheko eziningi. Mhlambe uhambweni lami ngahamba ngangaqonda kwesinye isikhathi ukuthi kungani engifaka kwizinto abengifaka kuzona. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi sikwazi ukuma ngoba ekugcineni kwezinto nezinto esidlula kuzo siphuma nehubo amen. Ngiyamazi ke lo uNkulunkulu empilweni yami eba uNkulunkulu ongumthokozisi amen bazalwane. Ngiyamazi lo uNkulunkulu empilweni yami eba ngothembekile haleluya. Ngiyamazi lo uNkulunkulu evula iminyango ebivaliwe haleluya. Ngiyamazi lo uNkulunkulu ehamba nami wahamba nami bazalwane wabuyisa iminyaka edliwe isikhonyane haleluya. Ngihamba nje uNkulunkulu uloku engenza ngithokoze. Ngithi mangibuke emuva ngithi ngiyakubonga Nkosi ukuthi awunginikanga amandla awungibakanga awuvumanga ngihlale kwesabeni kodwa wangipha amandla okuphikelela. Suzwile umthwalo wakho ubaliwe. Mhlawumbe uyabheka othi mawubheka ukhumbula abahambile ngaphambili ukuthi sike zama sekungasamiki. Sike zama sesihlekwa. Sike zama sesisiga kuxoxa izinto ngathi futhi ezikholekayo. Kodwa uNkulunkulu ngoba uyathembeka kumuntu. Ima noma sekungasamiki haleluya. Mamwela cela uzokhuleka. Jesu igama lakho Jesu igama lakho
elithenjiwe kodwa elikaJesu. Lithi izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele alikho igama elanikezwa umuntu uNkulunkulu wethu ongcwele ayakusinda ngalo kodwa elikaJesu. Baba wethu asibhala uPauli athi umuntu baba uyanqoba ngoJesu. uNkulunkulu wethu ongcwele asinikanga esinye isikhali kodwa sinikezwe igama likaJesu. uNkulunkulu wethu ongcwele esikwazi ukunyenyeza abantu bengezwa. uNkulunkulu wethu ongcwele kodwa ngalo baba kuguzuka intaba kuvuleka iminyango kudaleka into engekho sifohle uNkulunkulu wethu ngoba linamandla. Jesus linamandla igama likaJesu. Yilo Nkosi esingalo Jesus. Yilo baba esidudula ngalo izimpi baba wethu ongcwele noma sihamba baba kubonakala ngathi konke kuhle kanti akukho kuhle kodwa siyabisa igama nasekusithekeni sidede izinto. Akho baba ngalo leli gama siyadedisa izimo ngegama likaJesu. Izwi lakho wonke amadolo sonke ilimi neyinkinga baba siyayiguqisa ngegama likaJesu. Baba wethu ongcwele ngegama likaJesu siyafohla baba ngegama likaJesu siyangena kulowo makhaya neyinkinga siyangena baba ngegama likaJesu. Lona lo uNkulunkulu wethu hona maya shanta ukama masha. Ilona lo uNkulunkulu wethu ongcwele oshisimo sakhe ekhaya siyaprofetha ekseni angasifiki ngegama likaJesu. Baba wethu ongcwele ilona lo Nkosi yami ongekhaya ngamazumntana akhe uthi wekuphi siyathandaza umebuye thika amfike ekhaya. Haya kamo shata ino uNkulunkulu wethu obethukela umyeni kade ahamba wamuka uNkulunkulu wethu ongcwele kodwa basibuye ekhaya ngoba inhlupheko zengathi intokozo uma uNkulunkulu wethu ongcwele sesigideka ngaka baba asingabuye ekhaya sibuyela size uNkulunkulu sesithandazeka ngaka Thixo ngoba uNkulunkulu wethu ongcwele asithandazi uNkulunkulu ongezwa asithandazi uNkulunkulu ongaboni baba wethu ongcwele kodwa sithandaza uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga baba siyabonga athi baba bayishintshe impilo zethu. Siyathandaza Nkosi nalo baba ongabazayo Shinaya maya ngegama likaJesu ukhona baba ongabazayo ubala iminyaka uNkulunkulu wethu uthi sengihlale kulomshado iminyaka kodwa shintsha isimo baba ngegama likaJesu siyanqosa siyangena kulomshado siyangena kulelo khaya siyangena kuleso sibeletho engadi baba savaleka. Uke wathi baba wamkhumbula uNoba esentantile insuku amanzi engelihle. Uke wamkhumbula noRachel baba engahlali lutho esibelethweni. Labo uNkulunkulu wethu ongcwele esebenikezwe namagama uNkulunkulu wethu namandla onke wethu abazinyumba ngegama likaJesu siyawarabha off lawo makhama. uNkulunkulu wethu ongcwele we are planting the seed engabathenzanga egama likaJesu lithi izwi lakho baba wathi walehla entabeni yaseShilo wafika ekhaya semumethe. Baba siyathandaza ukuthi ngabe khona umama ozokubathi ihlazo lokuba inyumba ngegama likaJesu. Lelo gama siyalirabha ofu egameni likaJesu ngoba lithi izwi lakho nenyumba baba uyayiyeza abantwana ithokoze njengawo wonke umuntu wesifazane. Siyakhuluma baba ekuseni phezu kwezimo zonke. Thule emakhaya ukuthule emakhaya ukuthule
Thula baba nasenkonzweni yethu siyakuthandazela ukuthula. Bongcwele thule bandleni lakithi siyakuthandazela. Sihleli nje baba la siyakhuluma enhlizweni siyawuqosha lo moya. Egameni likaJesu disturb izwi lakho. Umoya ongcwele baba usensitive. Angazange akhulume ngenxa yokuminyizela kwendaba ezikhona etendeni. Ngegama likaJesu la moya Nkosi siyawuqosha. Ngegama likaJesu because we want to go back home. Neyimpilo ezintsha. Siyathandaza uNkulunkulu wethu siyabonga ekseni ukuthi uNkulunkulu oqamba amasu. Fohla ke Nkosi kulowana naloya udala into engekho abafuna imisebenzi kusasa siyathandaza bayithole. Ngegama likaJesu Kristu siyathandaza Nkosi ukuthi bathola amakhosi egameni likaJesu laba abayekhona uNkulunkulu wethu namadlonke ukuthi baba babizwe egameni likaJesu luphele uhlupheke ekhaya uphofu uphume ekhaya utholakala isinkwe ekhaya ngegama likaJesu. Sibongile uNkulunkulu wethu ongcwele engathi ungasibuka onaya ngathi ungasibuka uNkulunkulu wethu ongcwele izwi lakho ligcwale enhlizweni zethu. uJesu baba aphile kithi, uJesu baba abonwe izwe kithi, uJesu Nkosi afunwe lakithi ngoba bonwa lakithi baba ngegama likaJesu. Sikhuluma ukuphila Nkosi, sikhuluma ukuthula, sikhuluma amandla amasha ngegama likaJesu Kristu uNazaretha. Amen. Yoya la ngiboniso wethu owenziwe Golgotha. Hallelujah. Abakholwa inkosi uJesu kuthiwa bangabalungisisiwe, justified. Amen. Sihambe endleleni bazalwane, akubona ukuthi mhlawumbe
ingoba singasoni kodwa kwabiza ukukholwa ile nsumansumane. Amen bazalwane. Abathi abanye mabeyibuka ngeso nangengqondo yasenyameni bathi mabeyihlanganisa ihlangani le logic yokuthi kwake kwakhona umuntu owaphuma washiya uNkulunkulu bakhe wehla wazongena enyameni ukuba azofela mina nawe. Haleluya. Ukuze nababekude benziwe babe seduze. Haleluya. Kwizahluko ezifundiwe umpostoli Paul sivezela ukuthi ke kwakhona izivumelwano ezenziwe zaba imizamo yokubuyisa umuntu noNkulunkulu ukuze kube khona ukubuyisana. Haleluya. Ngoba umuntu nje ngokwemvelo yakhe engazange wakholwa iNkosi uJesu, engazange waze noma ngabe akaphili emhlabeni kodwa ufika esevele embethe isono ngenxa yento eyenzeke ensimini yase-Eden. Kodwa kwabe sekudingeka kube khona umhlatshelo ekuthe ngokuhamba kwendlela yavela ivumelwane kwavele sika-Abraham nasasizanga saphelela kwafika nezomusi kwafika nezinye kwaze kwathiwa kukhona ngisho abapristi abasinxuselayo. Kodwa kwafuneka kufika isivumelwano esisha, isivumelwano senkosi yethu uJesu elithi izwi likaNkulunkulu wafa wavuka. Haleluya. Wavuka bazalwane. Noma ngakhona amakhosi amenyezelwayo emhlabeni amenyezwayo futhi anamandla, abanye bawo bayawabona nalawo mandla, kodwa yike sabe nomlando wokuthi ube inkosi efayo ivuke. Haleluya. Ngiyengizwe nje sesenza ama-arguments ukuthi indaba sisonta ngesonto. Hayi masahamba ama-Bible studies ukwazi ukuthi indaba sikhonza ngesonto. Hamba ubuza nasekhaya kodwa sasithi sihamba lapha nosithina nomamwela emfume yayishiwo le ndaba ukuthi sikhonza ngesonto bazalwane ngoba kuyathi mayisihambile inkosi yahlala ethuneni yavuka ngosuku lwesithathu. Haleluya. Lento idinga umuntu ongezuyicabanga ngeso lenyama futhi ungabi defensive nayo, uvela uhlala entweni wena oyikholelwayo edida abantu ngisho nizalwane lamanda ekhaya nithi kade niyazi inkonzo niyibambile nonke ibadida abantu kodwa wena mawuyibambisisile izokusebenzela. Umongo wezincwadi ezibhalwe umpostoli Paul zifundisa kakhulu ngokufa nokuvuka kukaJesu futhi zigxilisa indaba yensindiso, insindiso eza ngomusa. Amen bazalwane. Asikwazi ukuthatha ipride yokuthi sesisindisiwe mhlawumbe ngoba senze kahle. Asikwazi ukuthi ngoba sithandaze kakhulu, asikwazi ukuthi ngoba sihleli nabefundisi mhlawumbe abasishumayeze kakhulu. Lento yensindiso ifika ngomusa. Haleluya. Umusa ongakhethi ibala lamuntu. Amen bazalwane. Nophuma kanjani uyakwazi ukusindiswa. Athi mase memeza igama lika Jesu kuvuleka iminyango ebivaliwe. Haleluya. Lento ayingemali onayo. Kukhona abantu abanemali yonke kodwa ukuthula abanako ngoba lento yensindiso nento yokusetshenzelwa igama lika Jesu iza ngomusa. Amen. Umpostoli Paul sivezela ukuthi insindiso ivela ngokukholwa. Yiko ke thina esikholwa iNkosi uJesu njengoba ngishilo sikholwa ngesonto ngoba inkolo encike ekutheni uJesu inkosi wafa wavuka ngosuku lesithathu. Siyakholwa ukuthi yiko okumenza abe inkosi yamakhosi. Amen. Ingakho nathi uma sesimvumile sibizwa ngabalungisisiwe. Haleluya. Uma ke usihlalo walengqungquthela ethi asizothi thokoza phakathi ezinhluphekweni uke wavuka umbuzo si reflect. Amen. Ngoba into mawusufakwa kuyona uyayibe sekuvuka izinto ukuthi hawu kambe ngenkathi ngibhekene no1 no2 no3
ngangithokoza yini. Uthokoza kanjani usenhluphekweni? Uthokoza kanjani ubalele iminyaka? Uthokoza kanjani ujajwa nangokubekezela kwakho? Mhlawumbe uhleli phansi. Bakhona nabomndeni asebekutshelile. Bathi shiye phansi lento yakho. Uyabona ukuthi ayisebenzi. Kodwa ubusuyahlala uthi ngizothokoza enhluphekweni. Kungani sihlupheka sesindisiwe? Ngiyafisa nje kuko konke sobe sikusho sibheke nje izinto ezizobe zintathu. Our position and benefit as the justified. Ukuthi uma sesikholwa ukukholwa kwethu kusakhela indawo nenzuzo uNkulunkulu. Okwesibili esizokhuluma ngako is our reformation process as the justified. Ukuthi thina mase sakhiwa kanjani kabusha uma sesilungisisiwe iziphi izinto esidlula kuzo phela ukuze sikhiphe leyanto ezokwenza ube ohlukile kwabanye abantu noma abanye beshayeka uyashayeka ngento ezifanayo kodwa indlela enizoresponda ngayo ayizufana ngoba wena ungolungisisiwe. Haleluya. Bese okwesithathu sikhuluma ngobufakazi siphuma nabo sekubantu ukuthi iziphi izinto esiphuma sitshela abantu. Bathi abantu mase besibuka sesibatshelile ukuthi sidlule enhluphekweni sibatshelana abantu sibashiya nento ukuthi basale begodola bebuka ukuthi wema behlupheka kanje uthi solunga thina noma into oyisho kubantu iyakwazi ukuyomlekelela umuntu athi hayi uma bekhona obani nathi siyalandela. Uverse 1 and 2 sithe sibheka ukukholwa ukuthi kusakhela indawo nenzuzo uNkulunkulu. What is your position? What are your benefits? Njengomuntu oselungisisiwe lithi izwi likaNkulunkulu sithola ukuba seduze. Sithola ukuthula noNkulunkulu ngoba njengoba sesishilo sathi umuntu ngokwemvelo bazalwane uhamba nje umbethe isono. Manje lento ukuthi simbethe isono uthi noma esithanda kodwa asithande sengathi angahlehla ngoba uNkulunkulu wethu akakwazi ukusondela esonweni kodwa uyakwazi ukusondela kumoni uma ekholwa iNkosi uJesu. Haleluya. Bazalwane uma singakamamukeli uJesu singaba kude noNkulunkulu nakube sithanda kodwa isono blocks our way to him. uPaul uveza isidingo sokusindiswa uveza ukuthi umuntu eyisono ubhekana nolaka likaNkulunkulu. Siyasisho nje bazalwane sithi mase sihlupheke ngoba ulaka likaNkulunkulu ulaka likaNkulunkulu lulapha ya esonweni ukuthi masonile noma masona ilayelwa khona nomuntu. Amen. Kodwa mawufunda ezinye incwadi uyabona ukuthi uNkulunkulu mevuma inhlupheko kumuntu ingoba kukhona izinto afuna ukumshape amenze zona. Amen. Ngakho ungathi kulesimo hleli kusona ubusuthi awangishaya uNkulunkulu ngangenzeni akuhambe unentokozo ngaphakathi ethi hey ngazi inkosi ufuna ukukhipha hloboni legolide la. Amen bazalwane. Isiyashintsha ngisho attitude engiba nayo kunoma ngabe siphi isimo engingena kuso. Mhlawumbe ubungalandela nawe usho kanjalo uthi hayi ngiyabona Nkosi umsebenza ngikutholi kodwa yini ufuna ngiyifunde ngokungasebenzi kwami. Ngiyabona Nkosi ukuthula emndenini ngihleli phakathi kwengxabano kodwa ufuna ngifundeni kulesi simo sombona uNkulunkulu. Amen. Kahle kahle ukukholwa kusondeza umuntu uNkulunkulu sidinga uJesu asenze sifinyelele uNkulunkulu athi 1 John chapter 5 uverse 12 uma singamazi singabalahlekile impela. Niyazwa bazalwane sihamba impilo ingenayo iGPS uma uhamba ungenayo uJesu empilweni yakho ngoba zithi mazikushaya zikufaka edwaleni uvela uthothobale phakathi emanzini uhlale phakathi uphelele khona emanzini kodwa mawuhamba noJesu iveli lokho ibuyile ithi 10 left uthi usahambile uhambe ubonze ngafika kwidetour manje angisazi konje ukuthi ikutshela ithi 10 right. Haleluya. Ngoba uhamba nomuntu ozokulekelela ukuthi ungalahleki
Asikwazi bazalwane sesithengwe ngegazi lika Kristu sihambe sibe umlando. Uhamba ukhonjwa kuthiwe zamshaya izinto wasephelela lapha. Umbono engevevutha kwakuyibutho leliya. Kwakumama womthandazo loya. Ukhona uJesu. Hallelujah. Osilekelelayo ukuthi singalahleki endleleni. Sithi zishayile izinto ubonakala uvela. Bathi abantu bebheka ukuthi hayi akazubonakala uvele. Ngoba usekutshelile wathi 10 left. Wakutshela wathi 10 right. Hallelujah. Uthi usahamba usayibuza ukuthi nayi iminyaka ihamba izinto zama ihlangani athi hayi lapha ngaphambili. Sekusele nje 1.5 kilometer. Uzobe sewuyajika. Your destination is there. Uma sihamba singenayo uJesu singabalahlekileyo. Ngavumi ukulahlekelwa iGPS. Hallelujah. Lapha ekhaya simbiza ngoVeronica. Athi mase ngididisa eserirutha. Ngithi hey we Veronica. Bayafuneka abantu abazomvusa uJesu. Uthi mawusuyibona ukuthi siyakulahla iroute, awusabona ukuthi direction injani, ubusuthi reroute. Akhombisa indlela. Hallelujah. Omubi ke uyathanda ukukhumbuza izono. Akukhumbuza ukuhluleka kwakho. Akukhumbuza ukuthi uhluke kanjani kwabanye. Uyazi uhamba uzizwe ukuthi hayi akufithi ke manje la. Awukwazi ngoba bazalwane. Ukufika endaweni ubona ukuthi abantu banamagama athile. Abantu babizwa ngezinto ezithile. Uthi uyaqhamuka wena ikutshele lento ukuthi hayi angikwazi ukusondela la ngoba la kuthandaza abathile, la kungena abathile, leinkonzo zihanjwa abathile. Kodwa ngizothi wena bamba ukuthi siseduze noNkulunkulu ngenxa kaJesu. Hallelujah. Indaba yokukholwa inkosi uJesu injengokuba neaccess card. Lezo bazalwane. Kukhona indawo esihamba kuzona ubone ukuthi kuvulekile siyahamba nje. Sikhululekile bese kuba khona la kubhalwa khona kuthiwe right of admission. Bazalwane. Injani if is reserved. Uthi uyabona chiki ophethe ikhadi lakhe aqhamuke kuvaliwe kunjalo ku-reserved afika athi access card ithi bebe iminyango angene. Uyabona ke mase singabalungisisiwe siphethe uJesu oyi-access card bazalwane ezithi izimo seyivalile empilweni zethu uqhamuke ne-access card incane lento ihlala phakatheni abantu bengeyibone. Hallelujah. Kodwa masuyikhiphi nezinto ezinkulu unjalo uJesu wethu. Abantu masisalimemeza igama likaJesu bengamazi ufika bemangala nje ukuthi lemisangano yenzani kanti uNkulunkulu usehamba nawe. Uzothi mawusufika iminyango ivaliwe uthi we access card yami isebenza. Uthi uyafika la ungafithi khona uthi access card yami isebenza. Uthi uyafika la ubalelwa khona iminyaka uthi access card yami isebenza. Hallelujah. Hallelujah. Siphethe uJesu bazalwane osenza sabaseduze. Senza sabaseduze. Kwangaphe nokuthi uzaleke kanjani. Mawuphethe access card umphethe umanqoqo. Nezwa bazalwane. Noma sewuhlekiwe noma bangakubalela izinto nazo ezihlulile endleleni kodwa mawuphethe access card. Yeah. Lo Jesu akasiphathi njengobona kwethu. Sisondeziwe nobuthakabathaka bethu ngenxa kaJesu oyi-access card bazalwane. Ngakho ke sesiyazi le ndaba asiphume siyotshela abantu abangayiqondi insindiso. Sabatshela ngepride bazalwane. Yazi ezinye izinto azamukeleki kubantu ngoba sesifike thina saziveza thina bazalwane. Yokuthi la ilimala khona lento ilimala ekutheleni mhlambe sithe sidayiselwa lo Jesu sabuka ukuthi shuthi sesiyophila highway. I'm sorry to say ukuthi
hayi we are not exempted bazalwane zizoshaya ususindisiwe unjalo usukholiwe kanti yindaba kunemthwalo bekwe abantu abangakholwa abantu abangakaze bamvuma uJesu kodwa kufaka abantu abakholwayo kufaka abantu abathandazayo ngoba lento yeyinhlupheko ingxenye nje yempilo yethu amen iqiniso ke lithi ngoba siyakholwa kusho ukuthi ngeke singene enhluphekweni kodwa uhambo lomuntu okholwayo uma egxile kuJesu alifani nomuntu ongakholwa uNkulunkulu ke does not exempt us from trials ama-trials bazalwane abalulekile ukuze aphakamise okholwayo amen uyabona ama izinto isahamba kahle sekwaba yimlolozelo nomasukusho ukuthi ufika abanye onkunzana phakathi kwemhlambe nami nje Nkosi yami ngithi mase sithandaza hawu Nkosi ngiyabonga bonga umsebenzi bonga imoto bonga ingane ziyaphasa ngiyabonga yabo nje kuvele kube inkondlo nje mnandi sibonge ubonga emqamelweni nje ubonge ubonge ya kodwa meke kwafika into ezikunethayo kuswakala ngawe ngisho uhambe ekhishini uthi we Jehova uvuke ngisho umhlabelela uthi uyawazi namazwi ami ngoba ubonile uNkulunkulu hayi isihlele inkunzane sekumnandi nje iphonele mhlambe nama conferences iqalithi nje angitholanga nendawo yokulala kodwa mhla zikushayile ukhumbula ngisho ukuthi kuyalaleka naseklasini ngoba uyofuna uNkulunkulu haleluya so ungakujabuleli nje ukuba ikhona elingahlupheki othi nje mawubala ama blessings wodwa kuzohamba kunakale kodwa kuyafuneka into ezoloku ikuthi nje ibive enyameni uthi usukuthola konke kube khona into ezokufundisa intobeko nje uthi usukuthola konke ikufundisa ukwazi abantu nje ngoba wena uyakholwa futhi ngoba phela uNkulunkulu sekuthenge ngegazi ibiza kabi into akuthenge ngayo ukuthi angavela kudedele nje iyona ke lento ezoloku efaka inhlupheko khona izokwazi ukusiza uhlale usesimweni uma useyinhluphekeni ke bazalwane kuba sengathi uNkulunkulu akathandi kube ngathi ubukisa nangawe nje nakubantu abangakuthandi ukuthi awunkosi wasubukisa ngami nje kodwa ziningi zinjalo inhlupheko ezinye ziyaxoxeka ezinye ayixoxeki khona abahlulekile ngisho ukubhala imithwalo kwathi umuntu mangabhala uyazi umama ngema sithe sifunde ebusuku khona bebebhala 2 pages bazalwane ezinye asibhaleki amen bazalwane kukhona izinto kumele sidlule kuzo ikhona sizothola amandla empilo entsha khona lempilo oyifunayo entsha kodwa ukuze ufike kuyona kufanele kuqale kugugule okuthile okukubambile empilweni yakho amen nanje ubufakazi nje la emgwaqeni besibhubha ama potholes ungasazi noma usahamba noma usuyadansa emotweni kodwa kubiza ukuthi umasipala enze njani bazalwane awuguqule wonke umgwaqo ukuze ngalesi sikhathi sawugugulile uyasilungisela ukuthi lizofakwa kabusha itiyela nasempilweni yakho kuzoke kube njalo kube khona izinto ezolahleka empilweni yakho kanti God is preparing ukuthi kuzongena izinto ezintsha kuzosuswa ama-pothole khona kuzohanjwa kwi-tar road empilweni yakho akujabuleli nje ukuthi hamba kahle akujabuleli vuma ungene ekuthenini kugugule impilo yakho kuze kube khona nobufakazi bokuthi hayi zapha sasi-ground villa iy'ntuli bathi bayafika ngelinye ilanga bafica i-tar road haleluya sebefakaza ukuthi heyi sasithi izophela impilo kodwa siyambona uNkulunkulu semthwalile athi uDavide kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho khona izinto ezingafundeki kumnandi
khona izinto ongeke wafinyelela ekuthenini unamathele kuzo noma uyofika uyibambe ngesandla ezweni likamoya uma izinto zakho ihamba kahle kufanele uqale udlule nje enhluphekweni. Amen. Iyona ke lento abesethi umpostoli Paul ukuhlupheka kwenzani bazalwane kuveza ukubekezela noma ukukhuthazela. Athi ukukhuthazela kuvezani uqiniseka. Athi uqiniseka kuvezani kuveza ithemba. Haleluya bazalwane. Ngoba yini lento iqala ekuthenini uzofika uhlupheke. Ngenkathi uhlupheka bese uyakhuthazela. Ukukhuthazela kona ukuhlala nje. Uthi hayi ngizolinda nje. Bazalwane. Hayi ngizolinda nje. Iyozayifikele nje umntwana. Kodwa kubiza ukukhuthazela. Ukukhuthazela ke is to put an effort. Be patient. Ngenkathi ulindile, once you are waiting, you put an effort. Yipho ni effort oyifakayo. Noma ukhumbula ukufaka umthwalo ngokusula. Makubiza ulwesine awuyi. Kanti la indaba yakhe ibekwe khona. Uzofika lesasalukazi naleso sibukela phansi. Ebesoke sithi namhlanje asithandazi. Abina asishumayeli. Ake nize labo makoti ke sinikhulekele. Kanti la sewuzolanda ama breakthroughs akho. Kodwa ngoba uphakeme. Khetha neinkonzo ukuthi uzohamba ziphi. Sonokwasho phela nje ngempela. Wena ufuna ukuhamba la kunama conference call kuzovela ko live. Kanti impilo yakho ikho la ko live. Ilapha ya. Put an effort. Akubizo lesini uqashe eqala ngoba wazi indaba yakho. Haleluya. Akubizo ukuthweka iwentabeni ubonakala uphakathi ngoba kuyona indaba kabani. Haleluya. Awalala kwasa nje wena. Ulala uzuphuphe nabantu abakuthakathayo. Yini ngoba vele uyalala nje. Akukho nento ekuncinzayo ekutshela ukuthi akuvuka uyikhulekele. La uhlangana khona nabantu uyisiga wena. Hayi ena ukukhumbule uyabona nje usibusiso uyafa ama drugs awamkhulekela wena wedwa nje. Put an effort uwedwa nje. Uthi nje mina ngizongena kwi fasting. Wafuna ukufastela abanye abantu ngenkinga yakho. Wafuna ukuhanjisela umthwalo ngenkinga yakho. Hambisa wena ukhuthazele. Ukhuthazele seyishiwe izinto khona unyaka bazalwane okubi. Uthi uyawufunda umthwalo uzayibo. Kwangathi ubhalwe yimina lo. Kodwa lithi ngiyawufunda hayi awubhaliwe yimina. Kodwa into eshiwo kubona isho mina. Ukhuthazele ubuye uzoma la. Haleluya. Ubuye uzoma ume ngesimo kusona. Kodwa ungakwazi ukusikhuluma ukukhuthazela ke lokho. Uma utshela abantu ithemba wena ububona ukuthi nawe kuyaxeka ngakwena. Khuthazele. Athi uqinisekisa. Uthanda mawushiwo ngesilungu ke wona ngoba kuthiwa wona uma kuthiwa uqinisekisa kuthiwa that's where we attested ukuthi kuze kuphume imaturity kithi. Khona izinto bazalwane ngaphambi kokuthi sithole God's approval mamseleko ekuzofuneka iqale zikushaye nje zenza ukuthi uzodevelop izinto ezintsha ekuzothi mawusuyiwinile leyo test ongene kuyona abese uNkulunkulu ethithiki. Haleluya. Ngamanye amazwi bazalwane ungayifail i-test. Ngavuma ukufail i-test. Mawusufakiwe kuyona noma ngabe bayayibala abantu bayakubalela ukuthi ukule test iminyaka simngaka lokhu uthi nje Nkosi ngipha amandla. Ngipha amandla okunqoba engipha ngakho-ke bazalwane lento yokwakhiwa kabusha lesithi i-reformation ayenzeki kuhle nje izokwenzeka uphakathi uyazi ube sehlane uthi uyabheka ngala awulibona usizo uthi ubheka ngala alukho usizo uthi ufuna ukuxoxa ivele ingabi relevant ngento ofuna ukuyixoxa ngokwazi usehlane. Amen. Lento ke
eseyibala uPawuli athi ukuhlupheka ukukhuthazela uqiniseka nethemba ziba yigugu kumuntu okholwayo ngoba uthi mayiqala nje zithi inhlupheka athi get set athi hayi ngivivile ngizoviva ngizokhuthazela zithi zifuna ukumnetha athi ready amen bazalwane athi mase kuyithemba ke lapho sethi go amen bazalwane ngoba uma sibambe ithemba lenza ukuthi uhambe nalapho kungasathembisi khona haleluya ubonakala uthomba imlilo ebingaqondakali thi ngajombeka ehlaneka kuyona indawo yokuthi unethezeke indawo yokwakhiwa kahle kahle it is not a place of belonging webazalwana ke sikhiphe lento yokugqokisa inkinga esibhekene nazo uzuthi isifo sami umshado wami obhedayo into ohwana lami uyayigqokisa lento uyayithatha ihlane ulakha libe comfort zone yakho ungakuvumeli amen but ihlane is a place of transitioning elokuthi ungene uphume bese uyokhazimula ngaphesheya amen bazalwane uyabona ke lento ifana negolide lento esixoxayo liyahamba lifike limbiwe mhlambe lishayekile lashawa yipiki lapho mali nemfanto lishayekile lithi mali lifakwe ebhodweni lishiswe ngomlilo liyaphekwa bazalwane kodwa umuntu owazi kahle ukuthi ufuna ukukhiphani la kusuke kuyidesigner ethi sibali kwesinye isikhathi idesigner izothi ifuna ukukhipha ngawe ithi ba straight uzoba straight ngoba idesign esho njalo ithi njengamanje ngiyakupheka ukuthi kuzophuma into eqondile ithi suka kwabanye ngoba idesign iyazi ukuthi ngifuna ukwakhipha benda ke wena akumnandi bazalwane kuleyo process kodwa into emnandi end product ukuthi egcineni uzohamba uyobhala lento bengisho ukuthi uma sekufika kuqinisekisiwe ila ufika khona sekufaka uthiki sekuthiwa ingahambi yohlala ku display njengoba ile ime kanje idesigneke kanje iphekekile kanje imali engaka singabe exabisa elikhulu kabazalwane uma usudlule kuma test amen bazalwane kungesikhathi senhlupheko la ekuvela khona ukukholwa kwethu sihambe kungasahambeki kodwa lapho futhi kwakheka khona ikholo elinganqobeki ungavumi ba ikholo elinqobekayo ngena uphume emweni iba igolide lifike liphekwe bese liyaphuma liya enqobeni amen ungasixoxa istory sakho before God's solution kunobungozi bokukhuluma ngempilo yakho sasemlilweni ngoba wakhuluma ngayo khona abalimalayo abavele baphelelwe ithemba ukuthi uma kanti no mama ubani beshayeka moderator wami awube ngiyini ke hlabelela kangaka kanti udlula ku1 no2 no3 sengathi ungalinda ungene emlilweni kuthi mhlake sekuphelile bese uyoveza ithemba ukuhamba ngalo likusize endleleni amen for survival ehlane kudingeka abantu who will use and know the truth of the word amen bazalwane naku sizohlula silazi izwi likaNkuluNkulu amen bazalwane sike sithi singene emweni kuthi ugula kufuneka abantu abazokhumbula ukuthi uNkulunkulu wenyama yonke akukho kumahlulayo bizizwi likaNkulunkulu ukuthi babuthezwe lakho angeke masumtshele ngezwi lakhe angalaleli amen bazalwane khuleka seyiyatutshwa inyama bazalwane awuzukhetha yabona lemkhuleko ekhethayo ukuthi uzoya kulesho ekuthandazwa kuyona ngesingisi le nabantu ogogo abadala abangasazi nesingisi uyibone ngathi ayizisi nakahle le kuzoqala kuthiwa egameni likaJesu ukubizwa igama likayise lento hayi bazalwane khuleka usibize isimo sakho la ukhona okunye serve the Lord
lento okunamathela bazalwana kona ukuthi uma nje ngoba useyikhundleni ezinkulu nezihloniphekayo. Amen bazalwana. Iyasibhida lento isithi asifuna ukwenza ngathi ukuseva uNkulunkulu kuba la umbhali usihlala ube yini. Khona leyo umsebenzi semakhaya. Mhlawumbe uNkulunkulu uzoza kukhumbule ngale yangane yakho eyidla ama drugs ngokuthi uwehle ehla urisho uyoshalela esontweni. Makubizo umakoti kuthiwa khona umfundisi ozofika evakashile kufuneka omakoti abazopheka wehle ushiye nomuzi wakho omuhle nomkhulu uhambe uyopheka save ngemsebenzi ehloniphekayo nale engahlonipheki. Amen bazalwane. Khona izinto uNkulunkulu ayosikhumbula ngazo ukuthi ngisho ungazange uzusho lutho ngomlomo noma ngabe awuzange waze wakhuleka nento mhlambe babazekayo athi kodwa ngiyamkhumbula ecenta igceke lesonto. Konakala emagcekeni amasonto abefundisi bagudluza izintuli nasemapulpiti ukhona. Bazalwane. Kodwa kufuneka abantu abazobala nje eduze and safe. Abanye bazi ukuthi useva ngoba unemali. Bazalwane. Hayi ngoqala nje ukusondela kubefundisi. Uma senginemali ubani wathi bafuna imali yakho ngoba bona badliwa uNkulunkulu qamba amasu. Amen bazalwane. Kodwa wena woza uzoseva. Uyazi uzokuseva sikhumbule nje ukuthi wofika ulungisa into angetafula umetshekile. Ngenkathi sikhumbula thina noNkulunkulu uyakukhumbula. Ngenkathi sibonga ukuthi uletha nje noma u6 pack wamanzi wokuthi abantu abahlele esontweni bangalokhu nje bebegwinyamathe bebekushumayeza. uNkulunkulu uyokukhumbula ngalokho. Amen. Yamthanda uMikha 7 verse 7 athi but me I'm not giving up. I'm sticking around to see what the Lord will do. I'm waiting for God to make things right. I'm counting on God to listen to me. Bayafuneka abantu abazosho njengoMikha athi ngizohlala ngimlinde uNkulunkulu ngaaze akwenze okuright ngempilo yami. Uhlale waxoshwa ukuthi wena izinto zakho ayilungi. Usuhlele ekhaya, uze conference nje awaziwe ekhaya ngokuthi ubalekela ukuthi kufuna amathikithi ekhaya. Hlala until God make things right. Amen bazalwane. Hamba izinto ade uyihamba inkonzo. Ubonakala makufuneka abahlabelele enkonzweni vela. Don't give up until God make things right for you. Amen bazalwane. Abanye bethu sikhala nangongayithola imisebenzi. Sihleli silinde ngama degree amadala. Awusenzi necertificate nje lezi ezincane ezokulekelela. Abanye bayafika emsebenzini emabandleni umama athi lapha emsebenzini bazalwane kudingeka okhesha athi umuntu weyimaphi khona ngine degree yami ngiyoboshe ukhesha kanti uNkulunkulu uzothi ukhesha lapho akukhumbule khona lapho ivele inkazimulo kube khona nje ozokubuza athi mntakwethu ubani egama uyazi mawumelana lento ayikufanele wawenzene esikoleni ngoba wena wehlile wenza izinto ngendlela asihlale bazalwane silindile lama lady fike msanibanje ipressure ngiyakubuka abantu sekufakwa nje sifuna ukufaka lezi zinto ezinkulu zokuthi siphase ngosuma cum laude siphase ngocum laude noma awuphasanga ngawo qhubeka ufako kwakho ukuthi nake ngikuzamile nami nake ngibona nasi certificate sokuthi amen bazalwane ithi uhleli ulindile kodwa kube kukhona uphaqhuza ngakho. Our testimony to the world. Umbono bekosihlala uthi hambani nekubantu esale conference sithi simkhonza naphakathi kwezihlupheko. Ngakho ke sima ukukhipha ubufakazi obuzokhuthaza abantu izithi izimo zizimbi babambelele kuyithemba elingajabhisi. Uyabona mawubamba ithemba elingajabhisi ithemba elihamba noJesu elingahambi ngokuzazi ability yakho elingahambi ngokuthi wazo connection hayi webazalwane khamba kuphela connection uhlale nabo bonke abantu abanama resources kodwa nje bathi mabekubuka bakubuka ungenazi inhlupheko
bangakubuzi nokubuza futhi ukuthi wahlala uhleli nje ekhaya wenza uhlaleleni bayahlehla kodwa likhona ithemba elingajabulisi elihamba lihambe likuvulela iminyango uthi uhleli ubulindile uthi ngiyamazi umhlengi wami sizomemezela bazalwane ukuthi God moves from condition or moves us from condition to position. Amen bazalwane. Izimo esidlula kuzo zisakhela indawo entsha, zidala ihubelisha kithi. uNkulunkulu wake wama noDavide eluse emncane. Waphuma uDavide kade esesinde ezilwaneni ehlane wathi uJehova ungumalusi omuhle. Amen. Mhlawumbe khona nawe uthi mawubuka izimo zakho ubuka la uhleli khona ithi uhleli ukuthi inkosi idala ihubelisha ngami. Sike sambona uHana eyinhlekisa abazalwane eya eshila abanye bayobonga mhlawumbe babeze baqhwebana kuthiwa uyobongani ke lo kodwa wakwazi ukuthi mayisedlulile esimweni sakhe wamemezela wathi alikho idwala njengoNkulunkulu wethu. Simon sakho akudaleka ihubelisha. Amen. uSamsoni esenqotshiwe ngoba kuthi bakhona nabashilo la emthwalweni bazalwane wathi umunye mina ngicela ukuyoconfessa. Amen bazalwane. Lo mntwana kaNkulunkulu udinga isecond chance mhlawumbe njengayo uSamsoni kulesi sikhathi ukuthi athi nje uNkulunkulu akungikhumbule kube kanye. Haleluya. Mhlawumbe nawe ukhona kule ndawo uzosho njalo uthi nje Nkosi akungikhumbule kube kanye. Sizomemezela ukuthi when they write you off, God take over. Amen bazalwane. Uyangenelela uNkulunkulu athatha indawo ngalesi sikhathi ungakhathazeki ukuthi abantu bayakushiya. Sikhonza uNkulunkulu ozovala ikhaya. Hey ibhlungu rejection mawuseyinkingeni. Ngazi bazalwane manje ayazi. Ube ukuzizwa ukuthi yazi kuthini ke I am rejected. Kube khona izinto ezijustifyayo nje ukuthi yazi ukuthini hlehla ume lapha ya. Awusenandawo. You don't belong. Uthi uyafika uthi uyabukoda God take over. He takes over bazalwane. Afike avula iminyango ebisivaliwe. Akudalela izinto ezintsha. Amen. Aziku ukuthi ngaleso sikhathi he builds you. He develops you. Afake iappetite ukuthi umfune kakhulu uNkulunkulu. Yabona ngalesi sikhathi uzizwa ukuthi ungathi wedwa mfunisise uNkulunkulu. Uzozizwa uthokoza nje. Uthi noma ngabe uwedwa, noma ngabe usizwe isimo singakuvumeli. Amen. Bazalwane awukazeni kufika indawo isikhathi la ubona ngisho uzwe ngisho ukukhulumeka ukuthi kodwa lo usahlaleleni kulento ahleli kuyona. Kanti uNkulunkulu is building you. Uyadevelop uNkulunkulu khona icharacter afuna ukuyikhipha ngawe. Kukhona izinto okade nawe ungazazi ukuthi ungazenza kodwa ngoba usekufake kule inhlupheko wakufundisa ukuthokoza uphakathi enhluphekweni. Lo uNkulunkulu ngalomusa esuphiwe ngoJesu Kristu he builds a platform la ezokudisplay khona igreatness yakhe ngawe. Hayi bazalwane khona inhlupheko ukuthi uyangena kuyona kanti kuzobatshaza uNkulunkulu ngawe. Uyothi usuthula ubufakazi bathi abantu hayi ukhona uNkulunkulu sambona ngubani. Sizomemezela ukuthi you may be hurt but God remains a vindictive. Enkingeni sengathi uNkulunkulu angasisiza kuphela ibitterness. Uhlale ube senkingeni uzube bitter. Abantu mase kukhona izinto ezinhle ezenzekayo empilweni zabo ngoba wena usabhukude enhluphekweni ube bitter. Ufuna awukwazi ngisho ukubabongela ngoba ubitter. Uhlale ujaha ukuthi uNkulunkulu aphendule izinto zakho ngoba ujaha ukuthi uyalideka
itafula hayi bazalwane sishintshe narrative uNkulunkulu ezosibusisa mayiphendula into zakho akakuphenduleli udeka itafula amen bazalwane ngoba lamavesi sesiwakhothele ukuthi size siphakame ngawo ukuthi wena izinto ziphenduleka kuwena ukuthi udeka itafula awusakwazi noku-enjoy isibusiso sakho ngoba ugade ubuka ukuthi izitha zakho zidekelwe yini itafula. Let's change the narrative bazalwane leyo kuhamba sithi Nkosi nabalwa nami hayi bazalwane who are you to tell God ukuthi akenzeni ngesidanga sakhe mhlawumbe loya muntu okuncishe nomsebenzi ubebizelwe bona ukuthi akabe nje indlela yokuthi wena ufunde uNkulunkulu manje wena usubambelele kumuntu owavala umsebenzi wakho ufanele uthole hayi la naye uNkulunkulu iba nabalwa nami abangivalela umsebenzi ukhathi bazalwane uyothi noma usutholile umsebenzi uhamba uphakama uNkulunkulu uyabelana uNkulunkulu uyalelana awusakusho ngokuthi you give God the glory uzoveza ukuthi wena umuntu okwazi ukutshela uNkulunkulu ukuthi akalwe nabalwa nawe hayi bazalwane ake singabi busy enkingeni akufocus kwisibusiso sakho nje sifuna uNkulunkulu uthi mawusithola usitholele ukuthi uvezela abantu abathile ukuthi niyangibona-ke sekuhamba kanjani cha bazalwane kodwa sitholela ukuthi sibusiseke ekubusisekeni kwethu bese siyofakaza abantu babuka impilo yethu ukuthi impela ukunamathela uNkulunkulu kunomvuzo phuma-ke kuleyo narrative mhlawumbe uhleli la ubala indaba zokuthi uthakathiwe Nkosi babona bangithakatha cha